Iya, iya. Iya. Kita bawa. Ai o kile I kaya ingala hao mangolo mau kala bo le sai foi da so la inga sa mang la ka ko ia fa mai ngi kai loko ia sa wo o kai ao mreas mai lava I de ong e de ia I de makasa o ku mu sai fa ia lava mau ka mai kai o ma ai mo ia o kai le pai ko e pe lava mai yu malam o ke fa ku robo foi la o pionga pa ke o le kai o sami o ke fa ku robo foi I le pa ia la au fai ngā lua ngā lua I whakaroi fia o le tala lei o kou sāma fai ngā o pa ia ma mamalu I wha le angu, wha le malo, wha le kala lei mai lava I whare ngasi I whare kapahau se ia pa ia lava whare ngiu sā o le āre koe uku fia I sā mātou ngang e ka uienga ia sā ua le fua sau so mako leo whakawa ma ui longa lava kua siri ma maunga maua lunga I koa ia iao le langi ua soo ka iao ua pungi fo I muri au upo le akungu wa wae pai whaka e paai ua whare o pa ua uma onga pai langi iai se kasi koe ale iai o ki whakurogo koi pa ia ai ngalua o wō mai masanga ke pa ia sau wō o paoro mangapa sau sema so walai malo so kau penga afa o ke malu ai koe fio sa rua Fakulou lau. O ke fakulou ak po. Ia ku kia ma kuanga sa o fangungei. O wa o upu o le kungu e masangiai. O le fangua mo longa kapua fangua. O le ele foi mo longa kapua ele. O aso fa pengei. Mo ngele upu e fai nga kai fale. O le aso mari pilinga. O le aso foi mari makai nga ki. O le aso kaiao mari aso mari me kupu ai. O le pufanga le alufia, o le maa e kongi wha kōd wang. O le kia le se ua le mua le ko kia o le kāe le angia o le kāo e velo e le mangi ngoa. Pai ka lia lagwa le akua malanga fuang. Wa o ia ngai au maia, o ia fōi nga ki koe ale sea. O ia ilalo leo e whai mafonga kao mo mori o ainga ngalua. E mai se fōi ka kua inga, mai sa mora whenua le whangu. O le koe kao whangu al kura whare fia le maria koa. Pa pia foi ma kua la inga sal kwang man malu la inga sal kwang man la kokam o ke bala au foi malanga faloalo la uasionga pakin mo le amakalia o le saunga mamad o kala lea man leo malanga faloalo fakai Hello, my dear friends and dear people in Christ. Now the formality of giving a speech in Samoan given to us, and I hope he has prepared us to be in mood of why we are here this morning. It's a person who is buried here. He was born in the 3rd of March 1934. November 2023. I suppose if our mathematics is right, this would live for 69 years or so. And those of you who have come to know her,
I'm sure that's why you are here this morning, to say farewell and to say thank you to Susana for what she did while she was with you. And maybe at times coming to attend something like this, it reminds us many things. Well, I'll say some more later. Now we should begin our service, and we ask Almighty God to bless us all as we come to say farewell and to pray for Susana. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O loving God, to whom mercy and forgiveness belong, in your kindness and your love, Lord, hear our prayers today on behalf of your servant, SUSANA Savelio Kelekolio, whom you have called out of this world and from our midst, and from the midst of the family that she used to love. And because, Lord, she had put her trust and her hope in you when she was alive, now, Lord, we ask, kindly hear our prayers. Command, Lord, that she be carried safely home to heaven. And because of our prayers and gathering today, that's what we are asking you, Lord, to do to her, so that she may come to enjoy your eternal love, your eternal peace, and your eternal reward that you give to her. Bless us all who have come this morning to say farewell and to pray for her, Lord. And make all our prayers in the name of Jesus Christ, your Son, our Lord, who lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God forever and ever. Can we hear now please the reading? Yes? Folanga, mole tusse yo. Tani atu leo yopu wa fape atu. Fia tusi a lava u. Fia tusi ai ile tusi. Ia tongi toni inga ile peni wa mea, ma le pulu wa mea ile papa e whapapa. A wau o iloa, o loo soifua le na tongi o laina. O aso a muli fo ia tula i mai o ia i lungo le ele ele. I lava fo i na whau matia le ne tino pe a mamai atu lo pau. Ai o te ola atu i le atua i lo tino. O te iloa atu ia te ia moa ula. E va ai atu fo ia o mata ia te ia. Ai le o se tas. E a le to iai o manao i to tonu ia te ia. O le upua le. Yes, wife,
o le si foi fai tauma. Kusi a Paulo le kalesia Roma. Wau i lato umawa taitai ina e le anganga o le tua. O atali i lato o le tua. Wau au tau le maua le anganga e poloma ai, ma fefefe ai. Au au tau maua le anganga e manu i ai, ma avea ai, ma tamawhai, ma au tau wala au atu ai. Awa le tamai. O le moli mau mai lea hoi, o whanau tātou, o suri foi. O suri lava o le atua, o suri whātasi ma te miso. E a whai tātou te ngā whātasi mai ia, ina ia whamanu e ngai foi tātou whātasi mai ia. O le upu a le ali. Lea mai whātai. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus went to a town called Nain, and his disciples and a large crowd went with him. As he approached the gate of the town, and with her was a large crowd from the town. When the Lord saw her, he did not cry. Then he came forward and touched the bier, and the bearer stood still. And Jesus said, "Young man, I say to you, rise." The dead man sat up and began to speak. And Jesus gave him to his mother. Fear seized all of them, and they glorified God, saying, "A great prophet has been among us. He has risen among us, and God has looked favorably on his people." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear friends in Christ, we know why we are here this morning. We are here to say farewell to SUSANA and to welcome also, because it's 1 year now that she had laid on this grave. And thanks be to God you haven't forgotten her. But sometimes we love somebody, and when it comes to death, and maybe the first few days, weeks, months, we keep coming. Then after a while, we come once a month or once a year, and then eventually, very rare that we visit. But that's a human way.
when we love, I keep reminding people that I talk to, I keep reminding them, please, when you love, can you show your love when the person is still alive? And that goes for all of us. Do not wait until the person dies and then we show our love. And that is far too late. So, what I'm saying is, all of us, that's the teaching of Jesus, always based on love. He came to our world for that very purpose, to give us, to offer us God's love, to dwell among us. And you know, people did not receive him so well. And Jesus experienced that. And he knew before he came to the world, he knew people would treat him that way. But it didn't stop him. He still came to the world to show us that the way God loves, he knows everything about us, and yet he still offers himself to us. He has come to the world to show, I have come to show you and to present my love. It will hurt Jesus' heart, of course, because he wants all of us to be saved. But he cannot force us to be saved. For us to think about, as we come this morning and as we leave, what are we doing about ourselves in our relationship with God? You know God? And say, not really. Yeah, we should try and know God, especially when we receive God en masse. We are told that Jesus gave us his flesh so that we eat and drink his blood. We should get to know him every day, grow. Our knowledge of him should grow a little bit. Know him. When we know him, our service for him will be much better. We do it willingly. When for this, Susana, your beloved one, has lied here for 1 whole year now. Again, that I want to also mention to us all, it is God's wish, it is his will, that when we die, we come to him. But that is not automatic, that when we die, we go to God. No. We die, we go to the place that we choose. If I choose on earth to be a friend of Satan, when I die, I go with Satan. I can't wish for God and I do satanic life. So that's one thing that I want to just put before us all. And in our lifetime, try and do something for God every day. You understand his way. That doesn't mean that you are going up an angel from morning to evening. No, you're still human. And you make mistakes. And you make... I will do the same too, making wrong choices. But God, in his love, he will remind you and me again. That's Jesus' ways of walking with his church. He has given us that sacrament of confession, of penance, or when people do wrong, I close the door and lock the door. And so, I just want to share that with you, because, or it could be a slow process. But whatever is, he wants you to come to him, to heaven with him. And how can we do that? By doing God's will. Yes. What must I do to gain eternal life, to go to heaven? And you know what Jesus said? I'm sure you know, eh? Jesus said, there are two things you do. Love God
Not love God with your lips. Love God with your whole heart and your whole strength and your energy and everything you have. Love God with that. That's not easy to do. And also the second one, God says, love your neighbor as you love yourself. Do we do that too? No. So if anything happens, it's our own fault. We don't do what Jesus has put before us. Okay? So that's what I want to ask all of us, including me. We go, please remember, do those things so that when your call and my call comes, we are ready. So we glorify our God for His love. Farewell to Susana. Just in case, Susana, you didn't do these things, so we just say a little prayer for Susana. Loving God, we thank you, Lord, for bringing us together today to pray and to farewell and a way of that the family and friends have made this headstone. Reminder, whoever comes and sees this will be reminded of the person who is buried here. If she had done anything untoward, something wrong against you, Lord, we ask, Lord, that have mercy because you are a merciful God. Have mercy and forgive her. Bring her, Lord, to join your saints in worshiping you, glorifying you, in praising you in heaven. If she had done some wrong and she your people's prayers, our prayers today, we ask, Lord, kindly forgive her sins, because we ask you, God of love, God of forgiveness, God of mercy. And together we ask now the help of Mother Mary, and we'll pray together to you, Lord, because Mother Mary helped to carry you around when you were young, So we say one Hail Mary, asking Mother Mary's prayer for you, Susana. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glorious Lord, merciful Lord, powerful God. Thank you for listening to them, therefore we thank you, Lord, answering our prayers. Pray for Susana who lies in this brain. We are buried together with the Lord. Bless also many of people who are here today. And the person who is buried here. We ask your blessings on Susana, also upon all of us, Lord, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Holy water, that you bless the Lord. Bless Sarah laid here, and also can we also remove unwell. Para wapo malangano palualo postinho na ana ya mole postinho lipinho ole mata na ole afioma ya sapal.
Vai ser kaki. Ya. Ya. Paluano au suku. Ya, boleh kalai boleh lain. Dia boleh makan, kita kupinga. Paluano. Lau sunga pakai ngai lah, kalau boleh pakai alu kecil, mak nak kita, nama dengan mak lalu. Boleh mak, anak fakung apa? Ya, lau kau mau file lau apa? Kuali, wangi yaso mori mau mono soi fua, mori mai mori mau tea, oli pai dunga pas. Ya lo kalau mau kuali ya, dia mau nak kuali lagi, pakai koin, cuma yang paket, ya lo gak, oh mas kuali ya apa? Asuna wabalu sepuluh iba tausanga o soifua iki aiba sepuluh. Voted mother to Asosi Luciano, Yane, Ana, Cecilia. Lea kaukala, tasileta mafari. O upolo le maa uonge ile ainga maleanganu. O namea uma na faavai ilo ufaatuatua mau Panau mau ainga uma o lau lo salio o lo taiala lea na tausi ai mato uma ili tata ua malie matai vaai ua malie foi talinga e whalogo lea li ie pāpi koitele lava o ili nei o langa malanga ia o ili langi tina o ina tātou te toi wheino a iai a mai asinga e tuatasi ina ia le pano se tasi e whaatuatua ia te ia maua e ia Ioane i lona matau petolu a lona whaiu po sikulu maleono whaatai manulia le nei asu. Ai, sa kuo makang yolo. Au wal sa ngi mamalu ngai ko kaino tātou tinga. Ua whamālor whai mai ala i la ko whala inga e kusa ma ngā luenga ka. Ia sa ki kai kunga iai kaino o ngā raku leo se ngonga o ai ngalua. Ia lo leo e whai mafo ka ngune mo. Ia sa mo la leo pok pok. O leo mai al sa nginga fa leo me kala leo ma leo. Ia malanganga fa ralo. Dai. Ya, pamalo kelai kalau pun semua aku dia baik pergi mak yang nari semua orang dia sakat tapi
Vale pasta. Vale pasta. Rita. No, no.
Ya, fio mai makala mai au ngai susu ngai fa dia ngai kaulangi bola ko fali ko fakaloi fia ya so mai kala mai au ile esi ya kalau aku berfalau lau fio kuala fio mai kala mai au ila lau le wo mang ka pengai ngang falat bai manis ya lava mai pe de usa isi fa kulang mo ka ku mau ya ole ya lo aku le kali ngasua mana ngang falat ya kalau aku mana fiong ya mau lolo ya fio mai kala mai au ngang falat ya la valor ai nga lua ya pa kayo nga ko se ei mai fala fa mapui a ma ko ngof wa ko fala ma ko ngofie ya o le lofa ma le leio le tu nei la fiafi ai o la o le ko ya sainga vai kua ai mo o ka pui ka pualo li ko langa sa ma pa i o ka ya ma asu leo ke bala au ko ai ma le nganga falo alo e la o fionga pa kele ele leon ka ko mo ele ku e fa pa ia ka ko ka mafkan amai ya ngalo del kadingol sua ia malanga fa alo tai I respectfully call upon you, Your Excellency, Father Siani, would you please bless and sanctify our food before we get started? Thank you. Thank you. So, before we partake this beautiful banquet, we turn to our God and ask God's blessings upon those who have prepared this lovely food, tables for us. Pray for the family that have lost a loved one. And also, they prepare these tables for us who have come to together with them to grieve their loss. So let us ask God's blessings upon us in the food that has been prepared. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Almighty God, we thank you, Lord. Thank you for the gift of love, gift of faith that you have given to us, that we gather in your name today to farewell and to put someone that we used to know, people love. Now we put them into the grave. As you said, Lord, from dust we came, and unto dust we shall return. And so we thank you, Lord, for giving us the opportunity to be there, to send one of our beloved ones to the soil, to the earth. But here, those who are still alive, we are here, Lord, to partake in this meal that's been prepared for us. May we take a share from it to have strength, Lord, and let us also use that strength we have in order to serve you well and to serve one another well. Bless the family who has prepared this on our behalf, and the workers, bless them all too. Ask your blessings, Lord, upon us and the food, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. After Manuia. Ya, afio maya, su maya, mariu maya, kala maya au, kala sua, mana nganga falar. Sí. Ya armali tadi ngersu fa fifir tatu fa ile maputi ngaben. Ya, mo sir fia yeso fa moi, ya, ro vonol tatu fa ile. Ya, mau pa umo ile yeso.
That's very Christmas. Yeah, on the tower file, you have a town masani, a power to now, it's a waff. That's why you tell Christmas if I'm not sweet, I'll find a well before. To have up to the person, only man will fire more report, I'm putting a bed. It's all free by the yes. Dawn is slowly fading. Our friends have all gone home. You and I are waiting for Santa Claus to go. There's a present by the tree. Stockings on the wall. Knowing you're in love with me is the greatest gift I've won.
woman, and she had so many of them. And when she goes to the marketplace and leave no carriages at home, and she walks like a lady, act like a lady, don't ask me why. In one of her brain with fire sheen. Sing along, what a beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman, beautiful woman. You drive me crazy. Look here, and he does feel, and he's one of her ugly men. Hello, friend. At the end, it tells a story about this beautiful woman that I've seen. Yeah, and listen to me and say, just like every woman else say, shake my hand and say, oh, let me tell you, really, I can't believe every woman will be the same. Sing along. Samalu, e me pula se mai tai di tu le ana malu. Oh, tu ai na, danza dia quella tua ina male pusa mai linda. Ai buli buli ane mua o te ia de mai mai o le tala le ai tu te de rusa guardane. Be
Tato si varai fuori mai mori mal tato telefoni tato pes. That's mine. Ya, o lewa o longo mai lau lau ia o lo ia ile la vai foi o leo lo ia ile fa fianga o lo malo ia ia fianga ia salfale mango falo ia ma vai foi mo fa fianga wale bala dia ia mananga paralo o si mai mo mal sila
sao mai ceremony Wato yune alofa Ilunga ki peola
stand in need of you. Why don't you give me a call? Why don't you give me a call? You're here and now you're gone. Hey, did I do something wrong? I just can't believe that I could be so bad. You mistaken. Was it me or was it you? Darling, are we really through? Won't you hear me crying? I know that my heart is breaking. I can't stand again. Oh, baby, darling, ring. Why don't you give me a call? Oh yeah, let's go. Ring, happy sound of the morning. Let's go. Oh yeah, let's go. Ring, I said the phone on the wall. Let's hear all alone and patiently. Would you please understand the need? Oh, ring, why don't you give me a call? Ring, why don't you give me a call? Ring, why don't you give me a call? Ya, tai la mo fai ni mo fa fi fianga. Ya le foi wa. Ko lo mo mai MC. Sa fa pe we kasi de sipa ai polinga mai o de kasi de rua. Ai ke le fa fi fianga de sa. Ya usi pe le sila mai mo. Ya se kasi ngio fa fi fianga. Ba tai. Ui. Tuwa tsimai tua mo le o luma o tau. Oleh siapa dia? Siapa dia nak oleh lo mampu baik ngalih ni. Kalau lo mampu, lo mau main kalau awalnya, ya awalnya siapa? Lo le mana? Ya lah, ya ibu siapa? Pasal awak cek tadi apa siapa? Ya. Tony. Jangan apa-apa.
Malo. Saya umur tatu pesa ufa wasi sila tama na life fit tatina. Testing one. Oh my. Pauleo le tu le ngai oi. Le tu o le la ta tu le pesen. Ta to tu le. O to la le wo ko le le. Sa ho ni mali pito le. Pito no le. Ya ta ku lo ka ko pesen le. Sa ho lo le a ko. O ma lo pito le. Ya so o tu lo mali si me le ta wo fo i. Ni ya spa. Mo yo le. Ya so ya. Solo se faz na famu leo la mafasa moa sasa vai infasio ala que kaya kala ole ko kabayo fala kay talo ka pegay na wa ande kele kaya ale no tu mal soya ina ala ko male bikki e ki ai ko le la mo le ya no le bai kai ki ko ka se vai sala mas tu ko se ina ya ala la tu ai de ba el soya ina de ba e au tiki kusu le pegi ole amata solo se faz na famu leo la mafasa moa sasa vai ya se faz so ala ita ya tala ole tu se vai eu fora de la no se pega ina wa me de no sai au ale la o tu male so ya ina alo male se si ai do de la mo pe au le pai la ti ko ta se vai sala so ko se ina ai ale la o tu vai la pala ole so ya ina i ba ma de asi ku se le pe
Halo Korsela. Ya, si me gusta más si me atun. Si me amave, si me le mu pese wono fa martatu tinapio na au tende yasu. Vai lá de fora uma luvaga muito. Martatu vai, vai ter ele fa boi. Martatu was martatu de single le yasu, mas aí o homem. Tina, oh elang muna maita, tafia foi, atui le aita, tali lava, le fai ngata. Se sala se pangota le fia vai atui o folinga se le me mana ia le o la ganei ai lava o se le everything. Hey, 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 hey. Matano fie na wa inela. Asu gede yola fanua.
Le moana ila masina. O matanga peni na tangata. Bilanu wa ipe Susana. Wao say I so watu mama. Look to my if I've a vow in my madu lava ona Yesu fa amole mole fai ma uvaisu le ai se tasi foli na mata u ele lava oi lo ufatu apai magala ya ele lo fa male lo sama wala lo santo ina safa ima io alta fa se ti fai le lo fi amatai ole du so my say fai my yourself and I'm ready to let you know what's there laugh for you know what's there that's there for my there now for you if we not share and I'm ready to let you know what's there laugh for you know what's there that's there for my there now for you if we not share hey 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 Fasisila ku malanga fa lo nge foi ba ngole aso ia o iai le sifa Samoa le a la usa mak feo male ainga ko ai mai le lau ia waro ko silfia ia kemiei mala au pai malanga fa lo e la au sa mak feo ia a fio mai makala mai au o ko sifa Samoa nge ia malanga fa lo fa tai
Đây là phiếu mà. Thầy lâu vào mùa nuôi để pulo cho smang anh đi sụp, ngô na pulo ngang phía mùa ngang phá nệ nâu wa, ta cho vào riêng mai li phạm na twin nô lea soli, ở chỗ ta cho china, tu sala leo boleh cho phá nô ta cho, à leo ta cho phía, tao chua le Galicia, tao chua ta cho ai ngọ, ya, phải mai li ta la le keval ko alkamavongan ku kuila, sabol nganga. Ki wasinga ka fongo ko ichal nga saw aka malkalar kam le ai fa popo so umale ku waso folau pengala da so ngai de ka u dia so folau ya so nga tama ku ngai le ka usanga kalu nga moliu lo ka ko kinga ole ala ro ma ko kula ya ku po so lia ai le o akiel mangbali o nga ole me ole nga la so ngai ero mako kal kongunga malo kal kongunga wa malo mako wa inga ya la ele me la fai ta me ko ye ko langa le malanga lo la fa le mako si fa sa mo ka wala kule ya Katerina maskio o le lo nga lu e nga wenga le kua e ko kuila ya fa bail mako si fa sa mo le o mo se la kala mo fa ro la ai ka sa boy mako me sa boy e de ka u mu mako me sa boy ye bo ka ya Tại Malo va tai ya ole foi tau va pe ya o uma ya si fa moa ya ole e si va le ko ya mai lau ya sa mai me kala mai au ole decide si fa moa ole ya o alo lavo o la fiona e la foi ele tinha ya susanga ya ve mai kala mai au Oi. Ya. Oh ya. Ang malo, kaya kag na malo na.
Songi. Acha. Ya o ke fasila koi mananga faalo lo ia ile sifa sa mo leo koi fa ko ai mai na lau ya o leo sifa al sunga le fa fe ngai ya fatu mal fatua ya o leo ke wala awa kwai malanga faalo ila sunga fa fe ngai mal fatua ya su mai makala mai au ya o do sifa sa mo leo malanga faalo dai ya dai selo olea moli lenga fa staile pulo to manga mla no ana tolia auto foi fa mai ne tai loto pa yem sal ni asor suela u fingal venga ya me se tu puma eu papa ornias eu foi stala i pa ia malu pa ia ia ngana lua ya ai onole
Le aso le aso fia ua te tala le whanonoa ia o le tātou tina ma pa ia ala lea ua le no foi le nganga ma le loto ia e fai foi sa masiva e tu sa mal maftanga o ana o tu fai ngoa lo tina o la uo fo ia a ma poka e matal no ia e malia mai o tengia la wa mai tele me wo wa mai ana molenga venga le tua ya Susana fafte tele Susana una le ngon ya le ngalo lo bolof e te saulava mai ruatu papakura ele me ya ngalo nga ma watu fautuanga ya ele ngalo ole anti wa ngalo venga le tua ele se tala ya la sama sivalia Matia walo fai is o tatou tina ya Susana ya maneaso pala wato ya anama na yonalo lang ol mato maftanga lea ya o ya na wa ya mai se tatou siv fatal siv ya ole ya fan masiva lea matal fasela tala ya manenga falwalo Isao ia sao Lenga taula ole a foi o Ia mali e lau falo alo Ole a o foi Ua mali e te umalo Ya, fai mania mai per kalingo sua. Isau yalo ka mafkanga ni kai siasu. Ya ai se ikam fayaku se mako kala mananga faruan. Ola ai ia mafakaia ilang ikapu mamangalo. E pa ia sau ko fafafa kai au ngi ngalupe. Maleaso nga kofa asia. Aka seu kupu makamari. Ia kia makua bao ngafa pea leo upo le mu se wo lingo funga kia wa pau fo ile kwa bao afa kama swali fo ikupo makamali ina kai fale o ngafa pea leo upo le mu wa kwa au mafu malu le so e mafu sia leo wo sao sai como pa ia sao wo sa ka au marias le fo ila se kupo le au mas o sa fae ola le yo yai sama kobleo ia fia a sala kwa va o malo makal falka wa le moko sai o fa pe ale e ama kamai
La wa la kamai falingi. Malai kele ma malai ka funga. Malai ka wai ku ma malai ka unga. Malai o ko ma malai o mangingo fa pe fo le fale malai o kan wa le fangang fulu e kausi ka ma kua. O kui mangua ngā mo ngā sai kausi ko. A salo kau ka ba ma lo ma ka le falka wa le moko salaya. O ngā o fa ku lo lea. Wa ma ka mai falingi o fale malamba. Ya lai ka funga la loifi ma le falsau ma le fale o ma vaenga. Nga moe fakulenga ai ma lo ku mau do pelele ai ku moe au fa pe fo. E malai o ka lo wa le fangang fulu kausi ka ma kua. O pa ia ngā mai lava i papaulu o kui mangoa. Sei pa ia lava pa pasingo le ngā whangua. O lewa maea, o ngā ka whai whā, ka whai koa, ma ka whai kia. Maea foi o ka whai koko, ka whai yafu, ma ka whai kupu. Maea foi o ka whai singa, ka whai ula, ma ka whai ngofu. Maea foi o ka whai iao, ka whai ma vaenga, ma ka whai pāpā. O pa ia sau ku whawha, ma sau ma ka ia sa moa. A lewa kiki ko ngoa i le so. Ia, veai lo leo e whai ma whonga ka mun mori o ainga lua. O ke wala au, o ke wha, mori a koe le wha whakai kele, e le whionga i a pā kele. O le kai o le saunginga, o le alawa sa e seu i whale mua, ai o seu i whale wāai. La ka au ko pe ia le fiso mo ngā lau, lewa mai o ngā wha, o lewa mai o ngā wha pula le aso mua ma mori la palapo malo. Ia ala le wha sangi ma le wha mua i le kua ala i le ngi mafukanga. Ia o ke mo le po fa ka kele i pa ia ia inga lua ai meise o so paolo so ngafa so fa malunga so wala i malo so ka penga afa o ke malu ai ku fio sa mo a fai la mo la o sa kala i de au ke kele o le ku malo se wa ka la nga fai ka o so paolo kup so paolo i luma so paolo ke kiu fa le ai mo o sapi pa mali ai so se ka o le la lang. Ia pa ia la lea wa fio ai ainga ka pau se wal kamal fale male alo mali ko la ka ia lo ko fale pu le lua le fai nga ma ngo fa pu pa pe fo ka wai ko mal sa fa inga kuwa man mamalu ia fale aka mai ku au ia o nga fa pero se ma ko fa mkalanga ia o le asa ia le lupe fa ia o ngo le wa fu nga fa o ngasi ngai ku o ka ku ai ia o le upu lava fa sa mo e masang ia ia o sa mo la ia o langa ngo malu o longa i pu ia o le faro alu ia ai alu mai o le a ka mu fayaku ia ngi ku o ka ku ainga ia la o fionga ia pa la o fionga pa kele ia alu mai o le me alo falea la fionga a sal fale ia fa pe fo ngi ku o le ainga ia mo la o fionga wa se me alo fo la ka mai le Christmas. Ia o le foi o kau i mangu pe o kala langi malo fie o ngai su mai le sunga ia faku sunga le fa fengainga ia o le malo fa le o le o ka au ia e nga sal fale mangi ku le aing ia wa fu se malo fa wa la sunga ia o la le ka u aku le foi ngombe la ai okay do ia e fai asi ma fie o ke pus ia o le foi o maka ingal seunga wa foi su mai ia la fionga ia pa kele Anthony ia ona ki kusi lea ia on me alo fa lea su sanga mal fanga ia wala o fiong ai mo sisine ia le foi wa ka au su sanga mal fanga ia pasta le vale ia o ki kusi lea wala o fiong wa se me alo for Christmas ora kala kamali Christmas ya la wa fionga ma ka fio ya ora foi wa fai me alo fa ya fionga ya san fali ya la nga fai kala wa fionga lo fio mai kala mai a wa ma wa nunga ai de so a moi moi dai ya ya
ia o le foi ua le foi e kiau le kiau kusi le la fionga maulolo ia o le mea lofa fo le fionga sali ka la fionga kai lava o fio mai ma kala mai au oi ia le foi e kiau kusi le la fionga kuala ia mea lofa le la fionga sali kai lava vai coi fang ya la fionga vai coi fanga ya o le foi wa pai me alofa susanga e la fionga ya a kai lava ya fio mai marcala mai au kai ya o que fa malurua la foi se kam fainga vai a susanga bringi fa le ku fa ngau o le kau mari fo ila usira mai moa ia ma ko ke fa malurua ia malia fe ngol singal mo fa lau kwa fa ko mau ka ai mo pai foi kwa lau al fa lu por mo pa fo de kiki o panga malia pe o le fikalenga i falia sa mo lava fa lu pe o ma ke fa e kai fa i fo vau o vale so lo ko wa fio mai marcala mai a pe kai ia mo le mau se lupe de pouco wala o ko kapoinga a fai foi mo le ausia le fai vo makala o walinga yaso ku sai mo no fa moi ia ma ko ki fa malurua mo nga lavo ma fa le te ma ko ki fia pa i lavo i ma fikele ai panga le ia mo le un kasi lavo nga ku malsianga po le upo le ku pa ko ki fa moi io la fa lavo i fongo sau ai mai se ko fa le ku o le au i manga lo ai se fa le kong o linga yaso ia ma ko ki fa malurua ko pe fa i se fa le kong ia le upo e fa le se uma de ku avao a fai se sopo se mangwale a wala mafuari e magwao ia a ko le funga ki se mafuanga ia ma ko ke kali wai a ko se paki o sala o se wingo se anga o se masei lo ka ko va a fai foi wala a le uko ine maong il mayengi pe o sopo uko foi le kai ile ia ma ko ki fa mo ya o e lau polo mo ku o fai wo kai ka o le ku luma mo ia o sanga pe a fai ka pula langi malufi o la ko fa le tua o la faki mangalo ai le avo le ngai kumala malmen alo fangia i fa le kong awangi puainga yala ya akia e muri vai ko pe o fikalenga ya yuri fa mangalo i di mamake po se la pe ia po se mai po e ngai ku ai nga kulea ia o la le fa maka fio ka ko fefe o le mai o ka ku fa moi ia se kaimi o nga fa maka filea ia o le kala le male fa ilo le mana nga fa alo ia ai pika ia ongo lea ia ile si ka ku fa mo o lea le ko ko ia o lea ole ia ole ke lea ia ole unha fa mo le ia lea la ke ia la fionga ia pakele dai ya oi le si so ai como ya ore si que leo la que aku ya la vofiona pa que de Anthony ya ore si que le ya wa la so la vofiona pa que le et si même ya lau sungai fa fengai ngafat ya dia sikit dia la kia ya wala sungai fa fengai ngo was malu fiaf fa singa malu si ole fiaf kai ya lau sungai le vale ya ole decidia que dia la kia ya wala sunga wa se paslinga malusi o le fiaf
ia lava mai belong sai se se kamu faya ku ngi ku la inga ya o ki ma ku ya le o pa ya ku le vala fa ma lu wa ya ai be ya o fa ko la le fa ka fi o ka ku fa fi o le mai o ka iskaimi o nga fa ma ka fi le ai o kala le ma le o ma le nga fa lo alo e manguia kile le ya su le lo fa ma le le o le tua ya so fu ma ya manguia
Sabe foi o papo da palavra Marco Ai. Bom. Lá o falo como eu. Depois vou lá o falo lá o curso. Ela já lá o né. Ai. Bom. Eu vai lá ah. Depois dia Marco vai. Então Maria de Papa, né? Então Maria de Papa, né? Maria de Papa, Maria foi. Fala lá, fala. Papa nunca, papa lá. Mas hoje não falo algo da sua grande. O que mais sangue é isso, sabe? O ia não falei que era tua. Olha, tua social para mandar. Foi para o Winga deu o conselho, vai mal de só o coro. O Sicília e a tua para saber. Foi já. Mau ada lau mandei mais. Mau se com falei até com aí, aí para tomar o com aí, eu fui com aí. Ali o gol lá, malo lá. Vamos lá pintar, já olha ali, acaba nas nasce, eu vou já papel. Mau se com fa. Cara, tu vai para aí, não vai para rua, vai na rua. Mau se com mau. Vai no malo lá. Wa fa malo kalai kungai kema ko le wa kukangilia ba ngai kangal ba sa kung fongo manala ka wa ba nganga kalai ya fa pe foi kalai na fa lwan ka ya umlas ka kong foi ya o le lava wa mai au mai ka si fa ila au nga fangua o le vo mai au mai sa langi nga kai fale ma I nga kai fale ma u fangua ya o mai foi o ngai am sanga de kai wa ko makala ko balu le lawal fo ya wa ka ko ba ka puia ma ka ko ba no foi o le fo mai o ngai fa sa vale nga fo fa le nga mai ka kai mai pa pali a fa swat au maswa ya le danga mo kalai ya mais fo ya wa ve fo lo fo nga fo ka un model au pe nga renga ya o fa pelo se ma ko fam kalanga ya wa lo fa o le wa fo nga fa au ngase ya lo fa nga renga ai o le fai fonga leo la ukrainga kunga fa kai mo banga nga krai ya fai fonga leo la ukrainga fa kai banga kai ni krai ya o ke manga ko la le ku fa suanga i po ngai ba dua pe so polo fa lu sa idi ma fu so ma ko ngonga ma fa lo ao sa kai mi sau se kula ka o ko fa kwa ki pe fora sola fa kangian a fa fo e ke ko va o ko ngako e mangu ya lo fangie le ku pa ia la fa ngaluenga au fa nga pa ke le fa be fo o so au nga su pa fa nga ka ulangi mo la ko fa kwa ia mau pe la o ko fa pa ia au wari ka le lei ia ka fe si le fa ma ia uri masao la au ka mai ka ia ko mangi mo fo yo ko fa va lo flima ia la ko fi de mul manguia mai le ku ya la ngalwe ngale kuwa ila fangia le kuwa ya po ya ku no sosia malo kama ainga fa le ngang ya como e pe de u makau sua kat ya la le kuwa malo finalo ya mama ngau ka dia mangyau nga solo ya ko afo ngau le mangyau malval ya fa pe foi ya inga ia makapau awangi mo kusia fa kala mau ka pe solo kol va pe solo pe mo ya mau dunga wala fio mai lo ko pa ia mo lo ko mal ko como pula o fiku wa inga o siriano la au garai o so ko ka mu o samo o ka pasar va que o pange ka ia po longo do ma ko ma ku ka fa ko ia ma o ngiau ka dia ngiau nga solo ia ko fo ngiau le lea ma ngiau vale ia fa pe foi il pa ia ya inga lua au fo ngi sai lua la fa kwa ngi ku wa la ki mai fa ku ma kau si sa wa ka mai ka ia mai se foi o au nga pa pai ya au ngi mo kusia au ngi makala ku inga pe mo kusia de gik sa ya pe le loa fu le pale fu yonga ya mau pe la o ko fa ku le ya pe fa pe ma sio fo e se ka le nga le vai de ku a o le fa lo mai long ko fa pe nga la o ko fa ku le ya wa la val ka singo le file mu ba ngo fo fer bangi ba o e ka ainga me ka le sia wow ko la o le pai ba le auri e pai ulai nga le nga le kua ia o foi solo la bangwa
po le filifilo ma ngao le ngofa falo po ko kofi mai ku o ka ku ainga do ko o siapo la kele au ange I ka apele au la fo pe ngau sia le agi po ngiu ai ku ma o lunga pe la o ko launga wa le vai fa fale e mafu ai malu sa idi ai malo ka wai ka le sia e le nga ka lo ko so ifua ka ku mo lo ko ngofo kwa bai a o la ka ku upu ia mau ai se bi ino le ku le ngia ia fa manguia foi le ku ka bulanga la ba o ka ku ainga ba fe pa fo ngai ku ka ku ainga ia wa o ko fa mo nga le o ka le sia ai mai se io sa mua ka ia ia le ni mai ngai ku le man ia le kua pule kele ia pai fo mai mangu mai lang ia vai do kusa so ka ko mangu ia awangi keles ai da kikiles ia o le kala le mo le leo fai ai no leo ma fonga ka mun mori ia o na fionga sal pale fa pe fo ngai ku la inga ia mangu ia kele le ngai fia fi le lo fa ma le anga le leo le tua ia so fo ia ma ia mangu ia e isi me ya oleh musuh wakar ya onke bala awa kwai bala nganga fa alo ila wa fionga pakele awa se kalo fa ia a ole ka ape le finali bala nganga fa alo fa dai ka fa no ya So my dear friends, before we finish this great occasion where we came to farewell a beloved member of the family, the parish, as well as binding us together with a table full of food. So together sadness and happiness got to bind together, and hopefully as we disperse after this, may we take with us the positive side of what we have done this day. That even though we have lost a beloved one member of the clan, but in a way she's still with us. She's going in her journey to heaven to meet the Creator and from Chile.
You are the reason why I am so
away, but the know is growing strong. Was in the spring, and spring began the summer. Oh, what I believe you come along. Hands touching hands, reaching out, touching me, touching you. Oh, baby, sweet Caroline, the time never seemed so good, so good, so good, so good. I'm feeling glad to believe they never pull back down. Look at the lights, and I'm seem so hungry. We're filling up with only the two. And when I heard hurting runs off my shoulder, I'm so hurt 'cause I know you're fool. Touching one.